Samidoh edete kana ni nyimbo ciake. Maheo gatutula na nayo Samidoh ogicagura u. Gloria TV, lighting up your world. Gatho cia mwanya gakunyita ugeni muthenya wa umuthi guku gwa Gloria TV njitagwo njonjo kamau na ngwiraga ni kuka njonjo kama njonjo gakuririkania wewe utari ura subscribe tafadhali hihinya kanyamko ka ready wahihinya hau ukora subscribe ite ane free dollar hi ona shiringi one mwe na muthenya wa umuthi tena mugani wa mwanya makiria aigi ne mamuonete na tugiko tukiraniria nake muthenya wa umuthi tumenye niki ekaga na hihi niki arabanga gukorwo agika twambe tumunyite ugeni guku gwa Gloria TV korwo atia hai nyiterera ici 10 ndakwira citagwo ngumi vixen korwo atia ndire na kauru yes ni ndwagithakara muno ngaithire nguga atia riu kumuruda takui na kumudu hi urakenda gukumenya agi no kuona makuonaga kundu bica-ini marito maku maria oheirwo ni aciria ku acirwo ni mariko ni njitagwo Lilian Murugi Gwandaru na ngoragwo ndi mwana biashara na vixen professionally rita ina biashara-ini ciakwa njikaga o vixen so that is Lilian yes vixen ndakwira like twambiriria ha vixen tondu hau na niho gitumi kiu gitu ya gutumire ngwite ri ni ha vixen yes ni rwimbo ruriku so far ukoretwo hihi ugikuruhania na ru Samidoh Muthoniwa ndakwira no wari the main I was the main vixen na hihi gukorwo uri thini wa rwimbo ru gitumi kiria kinene gya kuguciriirie gukorwo wina wendi yes ni kiriku ni kuma gatene ni ndendaga Samidoh muno I loved his songs ndathia mugithi muno kuona migithi icio cia Samidoh ni Samidoh edete kana ni nyimbo ciake othereria andu hau ni nyimbo nyimbo athakaga the songs icio ndendaga muno yes icio ndathia migithi hakuhi ciothe ku ni ku kundu gwa yathii Nyeri Nairobi na ungiagikirire nyimbo ciake uthikiririo ni nyumba gikeno kiuri nginya kumuona no nginya wamuna ukaigwa bas ni wakena ni ndonire rwimbo-ini rwa Muthoniwa kwari na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na atongoria angi makiri hau yes gucamania na atongoria tacio rita ria kuria mbere rwimbo-ini experience yahanaga atia hendi kumuhenia mundu kuinaina no nginya there was that fear there was that joy still tondu niona ni atongoria kwa Kenya na ti andu ahuthu guguo no but it was amazing it was the best experience ni andu ega pio muraikara nao thi mugatheka mugakena it was just the best experience ever yes kurutithania wira na Samidoh ngoro-ini yaku undu ucio uyoga atia reke njuge ma by then ndakenire muno na ngicokeria Ngai ngatho piu ni undu wa kuhe chance iyo tondu nda kwiririria nderagia muno turute rwimbo nake na finally God fulfilled my prayers ni ndakenire muno and I will forever be humble na ngamwira o thengi o muthenya by the way ndimwiraga thank you ni undu wa kuhe chance iyo yes taula Samidoh kuhuthira ciugo ithatu utaule Samidoh kuhuthira ciugo ithatu ugimu explain mundu hana atia mundu mukenu mundu very humble reke mundu mukenu mundu very humble mundu atari na maundu maingi by the way na ni agukuthikiriria wina idea ni agukuthikiriria uguo niguo ngiuga ni undu wa Samidoh na again mundu endete Ngai muno tondu augaga atiriri koti Ngai angikuwa mahali yako sai yes ungenda kurutithania wira na mundu uriku kana ni muini uriku ungiheo chance ya kurutithania wira nake kwina gatutura kwina fatso na withi kwa gospel ri Shiro wa GP yes tutu no heo kanya kuri andu acio atatu no heo kanya ga guthura mundu mugikarania nake no heo fatso no heo gatutura na no heo Samidoh ungicagura
Hey, ni maigesho kwa Samidoh. Nane maduri mtu wewe. Haliwe. A good husband. Yes. Kulingana nawe no. Good husband. Yeah. Mundu igenda haliwe muthuri. We ugicagura muthuri kana rire urauga uyu ni a good husband. Yes. Ni mundu hana ati. First of all, ni nguga mundu endete Ngai. Ngai mbere maundu-ini mothe uo ni njukite kumenya Ngai, mundu endete Ngai, mundu endete ciana, mundu endete gukuhe kiria respect. Nona mundu arakuhe respect, mundu ni araikara thi, ni arakuigua, ni arakuthikiriria, akona hey mundu ena idea. Tungika atia na idea iyo. Yego. Ni uranyita. Yes, na mundu araku appreciate. Ni weka kaundu kega, onako ni kanini kana niki. Agakwira wow. Kaunika kaundu kega weka. Yes. Gathio mwanya. Kwa ndagika Samidoh ari bururi-ini wa USA. Hi ni kigitumi utamutanagethiania nake. Ni nyonete ngoretwo ngiona mugi perform perform rwimbo rwa muthoniwa ukiina hakuhi nake undu uria ni njira njega muno tondu ni uraguciriria nginya mafans ake niki gita mutanagethi nake. Kwanza nguga kindu kia mbere nyendete mafans acio othe muno na ningenaga muno na ndathi stage nake piu no riu ri kihinda iki giokire ria ndenda kuhingura mabiashara 1 2 3 ikibidi kwanza ndigwo na thutha niguo hote kuhingura biashara ciakwa tondu ciari processing ya kuhingurwo. Riu ngiuga reke kwanza ndigwo athione no next time ri aria agathie ri ndogethora bumper to bumper. Yes. Lilian kwa ndagika ino ni undu uriku urakorwo gika kana ni maundu mariku macioreka? Thaici ona no njire andu othe kwina nduka ngoragwo nayo haria tauni itagwo Dynamic Mall itagwo TC Collections ML47 noke mugathira ngamwethera nguo ta ici mugathira ona wenda guthika kana ha wichonjo kabisa. Alafu ngairi wa ndeithia pio kwina liquor store ndenda kuhingura haria Kirigiti. Okay, wado manyu ndakwira andu matwike ki manga nguo nacio ina aginya cia rume oi bado thaici ri no cia arume uga mathige komba makanure ku no kahora no nguthiki mwena ucio ndakwira. Yes. So kwina muiritu uria hihi wendaga gwatuika vixen na ni vixen tu wira ukoragwo uyukitio muno makiria ni aceritu no ni wira urariha na ukariha nginya andu na ukahota kuriha bills ciaku. Yes. Ungimwira atia urorete kamera? Igiuga ugwa don't give up. And I'll tell you one secret about these people. Attend. Thie megiri hakuhi ciothe. Ugo niguo mundu aspotagwo ki crowd-ini. Ugathi eko ni mundu wende eko. Ona kiingira murango-ini ukamugeithia. Ona uma stage wakorwo wi hau ukamugeithia. Kikina mama weka uguo. Ugekora video-ini imwe ya mundu uria wendete. Yes. Ni gutuikaga vixen ingi hi ni makoragwo makihuthirwo ni aini. We ni wekori handu ta hau? Asha. Ingiuga asha. Ni kwanza ndateithikire muno pio. Yes. Ni gona ndauga atiriri ko Samidoh no ajite ringi no guthio rimo. Yes. Ngatho cia mwanya makiria hihi kwi mundu enda gukurumirira na kwi mundu urenda gukinyira ndikana ni gukiheana namba yaku ya thimu kana ukuheana social media handles ciaku? Niona namba ya thimu no heane. My number is 0701 435 068 0701 435 068 kana the page yakwa njitagwo Lilian Ngwandaru, Instagram, Facebook, Lilian Ngwandaru, then orore TC Collections Instagram bado. Na ngociria hau ha Lilian Ngwandaru wongerere into brackets muthoniwa ndakwira riu no nginya thi wongerere ni ukurihira idea ndakwira. Ngatho cia mwanya makiria ni witikira kunyitanira na ithui Ngai wa mwe kurathime na biashara yaku ithi na mbere na kwandanduka. Yes. Na customer magioka ingi muno pio na aria kila mtu akona pombe
Bagyo tushama kirigiti urahigura date ke? Ngai atuteithia by next week Friday. That will be the date 19th November. Tushamani hara kirigiti. Ndakwira. Ni kirigiti town? Oho kirigiti town. Oho town ni wakinya. Wori likatwirira hingiro tha ici. Nia. Kathocia mwanya. Thengi muno mweroreri wa Kuroria TV muthenya mwe tugukinya hotore wa Keigwa Lilian Gwandaru kana muthoniwa auga wira ni wira ndukanacagure wira kana ukinya handu uge ati gutiri na wira ni wira koguo we niwe ukire na wike undu ria wiguaga ngoro yaku yendete ndaragwira ni kuka chonjo kama jonyo ndukari go subscribe go share na comment nginya muthenya ucio ngigagikwira bye bye peace.